I used to commute a lot, especially na matatu na baadhi. Ado matiari umagari muno. Yes. No tatu githie gwitu kuma ari wa nduhuri. Oke wekinya karogiari. Ngai ni ukoro igite na gakuwa andu maita maingi muno andu ni magiire mihango. Yes. Tene ri ngari aiga mundu kia mara. Ucio ngiaiga akarogia. I don't matter move around as much. And people used to walk a lot. Yes. And I know I don't know makoro mo kana iro vire. Ne makwa magao kwa adhuri. And they used to live very simple lives here. We are shauri moyo kwa nyumba za tobacco. Yes. Na marigo, hamza, makadara jogorodi. Yes. No wakinya arimwe. When you're in your teenage years, wajeru kuhana ta urono ta wina kihariro. Yes. Ni wa interest wa handu ha kinyaga. Wako ata wanyu asetira itire. Meno hiki na ni undu wa inclusivity yakwa kumeno ni andu amuhiriga rugongori. Ukanominate to mwe warugamire arugamirerio hiki. Yes. Ukane no nginya mbeca ciaku cia nguo. Kana ugatio measurement. Uthie habundi thimwa. Yes. Measurement icio cikio na ke na thimu na bawa. Wakinya muthenya wa guthie metunguma ni aciari makona mbeca iria cio ti nyingi. Wagi naguo wari munene. Ni waneanaguo ngari-ini with instruction, standing instruction. No kenderio guoya utahana ukaneanwo bathi-ini ya Nairobi. Yes. Nyawira Serina. Yes. Kugaga gwitu kana eburia kanau kana mwejoyo kana mwejoyo na kayoti cia ira icio ne cia tene. Ukare no Calypso Laina. Yes. Ikagale kamba kuheo an entire brief. It was a briefing session. Yes. Mwana uyu urona haha. Etago Joyfrey Bugwa. Joyfrey Bugwa ri kugirwo ni my sister witao Carolina. Carolina Jerry na Ariumo Makandara. Mwana uyu wakinya country fathi Masako urirerie nduka ya muhia umuikereria koni ya guikia iguru na nikandike hau kwa Joram umuikereria hau hamuhia gikantu anyitana tacokera guo ndaigu amukoro ndanyita itwaga auga tawo yaji araiwa hamuhia sawa country fathi ndi mwana ukundihia atia no menye ni mwana aici turarihia ta ndatu Nairobi ni tene aici turarihia ta ndatu Nairobi mundu mugima mwana ni ukumurihira thate murihi 15 arugame kinya bao ni mukuru mukuru kinya baoni to wira ucio yakora moja cio ngomorora takihi yakwa kagwa ni sawa ke mbeca ciake baoni ni weo. Yes. Ya karatathi. Yes. That is the first time you have ever been on a journey by yourself. Jawalo karite yanyu. Yes. Why toka factory ya kahwari ukamenya riu niwehera mihirwa yake. How no wajagira ukugia na riri the spirit of uncertainty nugu againe iguaga sero ni manyita omego watewa wanaigwa githigithia kihano horo andu mathitiro migote makirutwo nguo agiteo kahwa-ini nginya ciana cianyu your brothers and sisters mae kuiga mahoya-ini uneani wo biwoike uthi Nairobi we wika nga wateragira laini hare ngari yego nyawe kaingira rami bas hau no watwikaga tabe ya guthona kihato. That is why you would resign to fate
Riu mwe farasia macinani. Yes. Ukamenya riu mwe nginya nja wa division yanyu. Yes. Riu we kuma hau na ndumenyaga bara ya guthie ku na guthie ku. Yes. Yanyita rami. Yes. Na to ni utumirwo king'ori ni nyuku ari. Ukamba ukauga atiri. Indo ici cirarehwo ndirica-inĩ ri. Rugongo cieku. Ndingiuma muembe-inĩ ngure maembe. Mana. No. Mugathie. You see, you have never been to Nairobi. Riu hari ona nyumba ta cia ingĩ hari. Ukoria cio wikarĩte nake. Tekinye Nairobi. Orera tu kuraihu. Kuraihu kuni maragwa. You have never seen so many stone houses. Na bara irago mana cia rami. Na ngari rahituka no. Ona wagikaga o. Ya. Mutakire mwahituka na ngari be. Ever. In your entire life. Kwate weigwa mwana wa raini ya theini wa yeru. Ya. Oli go. No. Ario sawa. And you know kids, their cargo compartment yiga waku na dereva ngetha maririkano ndangeigwo thutha afana ria conductor ria kuriganirwo na haya ai kwa kirori. You have never seen so much traffic. Wakiro wona miti ni anyi hari njuka cia ingiha ukoria ringi aniko tukinyite masako ne ukoma we weririo horere twe kuraihu guku ni saba ni saba ni ukoigwo ni kina yo ire guo oguo we moru kauga bado horere na boke irigo Nairobi enda arume boke irigo ya leo ba mo acho mana we gagaro rugama leo yo ready ma thuiti ngera ke mwana ke thuiti nigetha thukire muno na njwe ni ngaragu o ti undu ngene ngaragu one ria mo thuiti ucio ni ngukwira twakinya Nairobi uraumira ku masako ni ngukwira ndaumira kuo atugire wa kwao kwa mesaki riu we ni wetagwo atia George o muturi no atuite muru wa nyina okay ya agwite papa munini ona la kuona ke horere no ro kana ido firingi asa horere ona ningi ukaria mbere na makete uguo ona imwe oka kwira mi ni ndokire bara no ya moram ndokire na ido biri farori motito they would exaggerate mukona madhafari yera yigige. You have never been on such a long journey. You see, ndũngĩhota kũ-estimate mweha. Yes. Na mũrathi nginya ha. Yes. Nĩ ũrũgamire, nĩ ũnogire. Yes. Ũigĩrĩirwo harĩa injini-inĩ nĩ ũhiũhĩirwo. Haiũhaga kĩndũ kĩngĩ. Wĩ boira. Rĩu nĩ mumire rĩu kwanyu kũrĩa ũmenyerete heho. Yes. Rĩu nĩ muoko ũrugarĩ-inĩ. Nĩ ũcokire rĩu wakinya rĩu kũigua tonu watoro ne gari mo leo naiwa ginya gutahika. You know kids no longer do that stuff. Ona kerago naiwa gutahika uge we no ona wo yora greenhorn aiwa gutahika we gacha uge yes woka fajiru wakinya keno kona mama this must be the famous na lobby. Kumbe you are halfway. Pero nende twe nuthu nawe George. Na mana baba go muturiti mundu wa kimako guo. Ni warahuke. Ugacoka reu. Ugagia what do you call this, some solace. Wona mana na thitono igwa mama gwa kiari horo wa Delmonte. Yes, nika kwa mana nathi. Hedi eto Kenya Canas.
Ukona yeah. We are well on. We are on course. We are on the right longitude. Yes. We are on the proper latitude. No, do the why imagine the mananathi mau. Where makiwa sona mama go we say me na kamuda kale kanyu. You cannot do the why imagine there could be so many. We are not don't want to put attention in and you have never kudoginya mai mara mijoka igoro ma irrigation. You cannot fathom. You have never seen that. Kwajiru kaje kuona ore munathi mukite noguo ngari iratwika njeru na sophisticated. Yes. Koko na handu andikitwo karibu Thika Broadways. From there, you have no idea. Okay, we are ready. How whatever Nairobi will look like, where I come. Because you on the imagination ya kudege kwira Nairobi hana ati. Aiko kuule ti Nairobi. Oh, kuria ndereba ari tutwara. Ya tutwara. Ni waigia Nairobi hau no amakaga piu. Kwaja we haria eta Riverside. Yes. Iki ara ini ngetha yukira kamukunji. Eite. Ndure wona andu aigi oguo marathi na maguru. Andu maigihe, ngari cingihe, yes. Nyumba cingihe. Yes. Wakinywa hau. Kagare kauga. Wanake acio akwa muturi. Kwa mecaki. Umana akonia gaku. Hey, you look like a raccoon. No, umire kwendoro. Wala kamwe weka acha. Kamwe wakuru. Ndio na iratu ihana iria cia kihenjo. Umana akonia gaku. Moya. Moya. Woi. Ero kire kwa nyuwe. Kwiro ni tata wewe tawo Carolina. Agacothia gatirisha. Mundu kare muturi. Ai muturi ni ore oka Nairobi. Yoke. Oka. Ikara hau. Kaboka muthota wa Babito. Kana Mirida. Hindi ogegete. Ugegete. You duraima. Where do you want to do ina stock ogethemba kiu? Iragurwo ginya ni arare mugukwaria ni uria busy. Ni urena traffic. Na amazimu mwita mugunda. Amwenderia roiko cube. Na radio thikagiriria radio. Yes. Na kwena thitima. Ni ndiuro na bathi aria ya Nyamira ya Githumo kundu uigua na mama guo murevi. Nago mama jongoro feinde. Ndio oi. Ukitha na kauda wasimitheirio. Kauda wasimitheirio muru wanyuku warua. Ndugecokio nawe. No. Nacio riu andu acio riu moka ithemba kiu. They all nyama kema ndika mukunji. Makite mecie. Jiro na ruai. Mikoiko jiro ruai. Na gitengera. Na kamete kona. Ela iko virada até na